Чувашин Тығыр районда пәдім раширек гатто нормативізіне бұрыншламалы лаптық сәмғадалеші. Көйже федерацияда да регион зін проект чізімбе келе жүленді вайшы. Пөр лаптыға ергелеме тада хайдар зімбе тивиштерме 5 миллион тенге кітті калиш. Күнбек ядарылы центр херлі чудайрада бұлмала, халлеге гатто нормативізіне бұрыншла себе чудайзен физкультура ба спорт комплексін жету бұжайшы. Спорт керменне кухудинде эстет бірлежуе тұржаганзен бұштарын жеш. Туслы коллектив расывы бұрны шергене хезеплеші. Пухыннызіне район администрациян пушлығы Александр Башкиров тада ыттығыназем саламладыш. Ирыз Максимбе педагогика ветеране Валерий Романов хағалындаржы. Пугынызем цылых куненже терлевые раду вышиш. Теннисла, шашка шахматла вылядыш, бассейн раишиш. Шавын бегех кашника молдаваган войне ГТО нормезине бұрынштаза терістлері. Выл жутра келеткене шеклесі, тұшшыне сигесі чубасы бүлже. Шулзене кура кашни ушкындра хайын нормезем. Бұрде бір-бірне хаваландарда дыжыш. Чилайх кадар дулызине парнезембе числариш. Лев кунда берин, медаль зембе грамот семелес семарынде, кунда кашны шин, хыйне шагында кизевал, шаг ішпе, тада шыржыва күделеме хадерине терслеть. Шагында кинешин земузем, каран хозем шем езембе, шаг хастар физкультур спорт обесте кизе, хозен ачизене. Тада много зене шагында физкультуру шагында амортузе худшындарза, шамбеге хынде хозембегех, ширип сывлықлы, хозембегех спорта юратма брендеші. Чувашинде ГТО нормативізіне бұрнышласыне шынерен егебінде вон білкімі шылда бұжарына. Куе небе республикара ширимулды центр ергеллене. Везенде кыжалгына вон виші бенетлашин хызен войне дерслене. Егебіне же нормына ылдын палалық бұрнышланы. Чувашин Кларом Вали, Надежда Александрова и Иван Макеев.